ku nshuro ya mbere kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'icyenda Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran byari biteye intambwe yo kuganira ku kibazo cy'intambara iri mu burasirazuba bwo hagati, gusa kuri ubu bikaba byananiwe kumvikana. Nyuma y'amasaha 21 yose intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran zatandukanye zinaniwe kumvikana. Intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziniza Iran zasoje ibiganiro byamaze amasaha 21 byazihurije muri Pakistan zinaniwe kumvikana ku bijyanye no guhagarika intambara. Ibiganiro byahuje impande zombi byatangiye kuwa gatandatu bisozwa kuri iki cyumweru. Intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari ziyobowe na Vice Perezida w'iki gihugu JD Vance, byabereye Islamabad biyoborwa na Pakistan nk'umuhuza. Nyuma y'amasaha 21 impande zombi ziganira, Vice Perezida JD Vance yatangaje ko Iran yanze kwemera ibyifuzo bya Amerika yinjiranye muri ibi biganiro bikubiye mu ngingo 15. Amakuru dukesha Reuters avuga ko kimwe mu byo Iran yanze birimo guhagarika gahunda yo gukora intwaro za nucleaire. JD Vance yatangaje agira ati, amakuru mabi nuko twananiwe kumvikana kandi ntekereza ko ari amakuru mabi kuri Iran kurusha uko ari amakuru mabi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu dusubiye muri Amerika kuko tunaniwe kumvikana, tunanirwa kugera ku mwanzuro. Twasobanuye ibintu neza, twerekana imirongo ntarengwa ku ruhande rwacu. Yakomeje avuga ko Iran yanze ingingo zatanzwe na Amerika zirimo guhagarika gahunda yo gukora intwaro za nucleaire. Yagize ati, dukeneye kubona ubushake ndashidikanywaho bwemeza ko bazahagarika gushaka intwaro za nucleaire. Iyo niyo ntego y'ibanze ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi nibyo twagerageje kugeraho muri ibi biganiro. Ku ruhande rwa Iran yo ivuga ko Amerika isaba byinshi birimo n'ibidashoboka. Yakomeje ivuga ko yananiwe kumvikana na Amerika ku ngingo 2 cyangwa 3. Uretse guhagarika umugambi wo gukora intwaro za nucleaire, mu bindi Amerika isaba Iran harimo gufungura inzira ya Hormuz, guhagarika gutera inkunga imitwe yitwaje intwaro, guhagarika ibitero mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati ndetse n'ibindi. Iran yo isaba Amerika kuyikuriraho ibihano, guhagarika ibitero iyigabaho, gukura ingabo zayo mu burasirazuba bwo hagati ndetse n'ibindi. Nyuma yo kunanirwa kumvikana, JD Vance n'intumwa yarayoboye bahise bava muri Pakistan, mu gihe biteganyijwe ko intumwa za Iran ziza kuva muri Pakistan kuri iki cyumweru. Kugeza ubu ntiharamenyekana niba hazabaho ikindi gice cy'ibi biganiro, gusa Pakistan nk'umuhuza wa Amerika na Iran yatangaje ivuga ko bazakomeza kugira uruhare mu guhuza ibi bihugu byombi. Impande zombi zinaniwe kumvikana mu gihe hari hashize iminsi mike zumvikanye ku gahenge k'ibyumweru 2. Bakunzi mudahwema kudukurikira, reka nizere ko ibintu ari umutekano mu gifu no mu bwonko. Tubifurije impagarike n'ubugingo, ntimugire umujinya kandi ntimurakare.